Brongan Chairman Sir, Tibu Sini House ni Joto Honorable Members no Kakaham, Ti Hamzama Rowi, Tini Sini Brongan MDC, Motion Toy Femini Uporo, Sini Honorable MDC EM Rog, Jacob Samani discussion Kaimani, Play one Sudani Kok. Lấy năng mình có từng cái high level committee form khai với ông hay nói sướng resolution khai nên bao nhiêu chất khai này cho nên honorable chairman nên bị sinh tuy nữa committee cái chất form khai rồi khai cái sao này sướng các bạn mà đâu ông hay 2010 rồi anh muốn nộp khác thì nên cho nên bảo ông cái MDC de motion toy femini omo sarat riprawo no omo hai to kita ka problem nok jagoi phai saima kha aroni bising toy 3500 voter chudu tabo boni don village by phote gai mojawo simin agi ADC village committee ni electoral voter to mani Phía tao Gram Panchayat election này thì aro jaga include người thang khá. Nếu ông to lấy cái đột bài go, tani cái last time ADC có bút đâu, tao Panchayat election khác, hay này hay Panchayat election board office này. Nếu poro actual poro ni resident này rong ra xin này, na ADC ni rong ra này na general này rong ra này. Ông sung Rajya Sarkar by talk salai đại tin ni solution khai ni nangu. Last time ang nukha 2010 Chin Boram ganang MDC Somrat Jomatiani Am Sayo Gang Fira Hanay Tong Adagani 2010 Hingke Bobud Basafro 2010 Bud Basafro Gang Fira O Boni ADC O Budomani Kintu Boni Pore Gram Panchayat Jefro election Nukha Apro Hingke Pura Parakaisha O Gram Panchayat O Duljakha Hingke Apro all party meeting of Nungzago, Hanibang and Ozarawa Tangmani, Nuka, Borni Parano, ADC, Wotomani, Arthang Payment. In can approve logate young by Fox Alive, Tom electoral carry with Oka. Their own idea last 2010 election proxy ADC Budo, Bahaketawa or Jaga, Gram Poncedo, Borni Bumkaka. Omana Dati remove Heidi. High name Hawaii. Afro bo remove khajak paika jauh mah ke kawang ma omor boro bu gotna tongu nini chantri bazaro bu gotna tongu nor ni koite pat kicha no chung hoito mane sawi maya je boro para kaise ni boro thangui thangkha chung normally para ni boro ro claim phaya ke chung sai maya hani bangui chung omor jo to miligui kaisa Orang bising komiti khazar ni thung sini chairman char ni khai roka hisa nai sing orang ni house ni joto member ni bising pi khawi kaisa biji thangui immediately tani ke election panchayat election somoboto tani mas pai kha khai ke ba pratham saptaho ni declare ngui thangwa ni somabona tongu ge chung amo immediately action na lai ni nang nai ge committee Ungui, Hawi, so immediate bono, particular J Tabo J Simai Nopane address Omana Tabo or any remove Haidi, High Hanipana Masalagrane, or Boticalo, Zate, Om Hainianate, Omabusun, Masalane. And there are some things Jotana Hambai. Honorable members, Chini Boramran Adam, Dirandro, the Burman 49 Constitution Amendment Klayi Bharatni Lok Sabha Achayo Bini Lokho Uddesho Onek Kotor Onek Kusu Tabo 6th Civil Constitution Kasha Dara Tomo any village any area exclude mano, any village include mano.
তবে আরো যে আলোচনা খাইমেন এবং ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার গভর্নর His Excellency of Governor one man committee kaisa commission khlai bo village ADC area ni phataro thangnai bo village ADC inside ADC o phainamuchung bong chani option nawai bo kaisa counseling khlai decision naw kintu ore je serious matter without any consent without any concern without any discussion গভর্নর নি কোনো নোটিফিকেশন ছাড়া 2010 সাল এডিসি জেনারেল ইলেকশন জরা মো তিনটা ভিলেজ এডিসি এরিয়া ও তমু কোন জায়গা বহাইন অবনো ইচ্ছাকৃতভাবে আনি মেম্বার সুনির্দিষ্টভাবে সারিয়া নিশ্চয়ই ওরা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি পঞ্চায়েত নির্বাচন লোক অথবা কোন নির্বাচন লোক সুবিধা নিভাবে আমি খাইতাম অথবা খাইমাইয়া কাউন্সিল মুসান্তু মনে উদ্দেশ্য অঙ্কা চেয়ারম্যান কোন রোল রিমাইয়া মো ম্যাটার কাউন্সিল ডিসকাশন খা আর কাউন্সিল যে অথরিটি লিডার অফ দ্য হাউস যে ট্রেজারি বেঞ্চ টঙ্গাইল তাদের যত মেম্বার্স টঙ্গাইল দায়িত্ব নাওই আমতি হাই এডিসিনি বাগৈ কপাল হাঙ্গিয়া ফিউচার চিনি খতিংনাই যার গতনান তমনি ন এডিসি প্রশাসন এডিসি ইজ নট গভর্নমেন্ট এডিসি প্রশাসন এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অব স্ট্রং নর ইনিশিয়েটিভ নাওই অ্যাকশন নানি উচিত হায়াকাই তিরক এডিসি এরিয়া খসরি থানায় রমদি দুর্গানগর পঞ্চায়েত বিশাল এরিয়া চম্পনগর পঞ্চায়েত বিশাল এরিয়া বিশ্রামগঞ্জ বিশাল এরিয়া 1982 7 শিডিউল জরাও ইনসাইড এডিসি 1985 ফার্স্ট 6 শিডিউল ইলেকশন উনপুরব ইনসাইড এডিসি আমতে এরিয়া তুরক এডিসি এরিয়া নি লখরি থামু ওয়াইএস অবতব রেভিনিউ কালেকশন খাইনা মতো স্পট বনিবগে আনি প্রেজেন্ট যে চিনিয়র এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালক তঙ্গাইরকনো आं रूल खाइनामो चुंगो मो बेपरमनरो सीरियस स्टेप नवै हिज एक्सीलेंसी चिनि गवर्नर बे मलायलायि अबरमनो खाइदि आ तेकासे को आं थानामो चुंगो ऑलरेडी जे विलेज रो एडीसी एरिया नि फातारो थांगा बर एडीसी एरिया नि फातारो थांगानि बागै गवर्नर बाय कक सालायै आमतुइ खाइजेतम अबरनो मानाय तुकनै जेमन कमलपुरनि कासे विलेज एरिया ऑपरेशनल एरिया नि बररो इनसाइड एडीसी एरिया नि बररो बर गवर्नर नो मेमोरेंडम रैतमु जों एडीसी ओ तंग्या एडीसी एरिया नि फातारो थानाय आमतिकि केबो थांगाखाय अब किछु खाइमिया आसुनु जाय होक ताबुचिनि नेक्स्ट एजेंडा TTADC establish of village committee 8 amendment 2024 of Honorable CM or a bill Tishanai more below discussion nai এবং tinino more bill house of pass man nai second ADC Constitution Election and Conduct of Business Rule 21st Amendment rules অবকাই withdrawn nai Alier Mobile House Tishadaka Pas Bonka Abo or withdrawn nai. Third number ADC Constitution Election and Conduct of Business 21st Amendment Rules 24 Abo or introduction nai discussion nai House by pass khajak nai. Number 4 TTADC salaries, allowances and other benefits of chairman, chief executive members and leader of opposition and salaries, allowances and pension of the members of TTADC 13 amendment rules Tinimo House
withdrawn khajaknai. Next, Trade License and Control, First Amendment Rules 2022. Total already 8 times, 8 days discussion nungka. More bill 10 din House discussion khanyani dorkar. Already 8 days nungka. Tini abo discussion khajakai 9 days lomjaknai. Another 1 day discussion khajakai House of Pass khajaknai. Tekasha Obonka ADC Administration of Justice Rules 2022 pending bill referred to the Committee for Examination under Rule 199 of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. Tekasha last TTADC Land Allotment and Use 2022 pending bill. Mobahino referred to the Committee for Examination under Rule 199 of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of Business Rule. Ang tabo borong menang CM Mohudino abono House Tishadi hinoi অনুরোধ খাইজাবো। Honorable Chairman Sir, Tebu Sinjoto House ni member sono Hakaham te hamjama yafari tini ni jene bill place khaine ni te udro khaine ni no tuwi kaisa ki agenda wise karwan jene first agenda angka TTADC Establishment of Village Committee 8 Amendment Act 2024 ซึ่งออกมา 8 amendment ใครในบ้างเลย honorable chairman ในฐานะว่าอัง place ใครในนี้ prepare ใครจะออกจากก็ซึ่งซึ่งใน novel section 4 อาจจะกว้างมากซึ่งใน ADC village committee นี้ chairman ในบ้างเลย SC ดีจับตรงงั้นซึ่งวันสุดท้ายจะตัว 6 schedule itself ne umur S di bagai. Kita untuk kuno reservation orang tomani kau ya, especially chairman ni khetre. Chairman o kuno reservation S ni bagai umani kau ya. Fifth schedule ni umur mention kaja tongo fifth schedule lo, je 6 schedule ni umur jaga hingke S reserve umaya. Jangan dibangun, Honorable Chairman Ithaniwa ang omo Village Committee Establishment of Village Committee Act 2024 8 Amendment no place khayo. 2 number tonggo chini TTADC Constitution, Election and Conduct of Business 21st Amendment Rule 2022. Sing 2022 omna place khaika ti password engkha. Tiaba orang jaga sung sini chairman no sung speaker banona ni bagai propose khaika. Vice chairman no deputy speaker ni propose khaika. State ni hote call khaja ka discussion engkha. Amo speaker hunai engmaya hunai governor ni house of discussion khasini officer ro ngha ni bangai chung omono jehetu chairman tei vice chairman hunai si ma khaine hingke chung oro jaga speaker deputy speaker hunai hona ni kono scope gurui hai hunai chajawai omono chung tabo
withdraw खायनायनि बागै आं प्लेस खायो अ हाउस ते कायसांखा TTIDC Constitution Election and Conduct of Business 21st Amendment Rules 2024 जों अर जागा Public Account Committee जों खालायखा जोंनि चेयारमेननि अमंबाय एप्रुव खायजागो इनके जों Public Account Committee खाफ्रो जों गाइडलाइन सोनांजाखा जे अरनि जे डिस्पोज मानि रनो प्रेसिडेंट नि थाने मार होनाय होनो यामो प्रेसिडेंट नि नियम मुताबिक 6 शेड्यूल नि कोनो Public Account Committee आसोगै ऑडिट दो वेरीफाई खायमन या गुलो अमो प्रेसिडेंट नि वो मार होया जोंनि गवर्नर नि थाने सि मार होना इखानि बागै जों अमनो आं 22 amendment 21st amendment rules बनो गहायनो introduction खायो ते डिस्कशन खायनायनि बागै ते पास खायनायनि बागै जत हाउस नि गोसकांगो प्लेस खायो ते गायसा तंगो चुनि TTIDC salary allowance and other benefit of the chairman, chief executive member and leader of the opposition and salaries allowance and pension of the member of TTIDC 13th Amendment Rules 2022 Amno ang withdraw खायनायनि बागै honorable chairman नि थानिगो प्लेस खायो जों जे अरो 2022 जे जोंनि salary bill pass खायो हलायखा आरो जागाव जों IG नि state नि काचा notification तंगो और notification नि मुताबिक और जगह सुजाका government of Tripura confidential and cabinet department 8 June 1998 को मो पास कर देखा जब district council नि joint member shall be accord all privilege available to cabinet minister of the government of Tripura हम आइकन MDC लोगो तुम अमहाय जहाँ निबागै माननीय चेयरमैन निथानिवो अमनो withdraw खायनायनि बागै प्लेस खायजावो जों अमनो तेसे रिव्यू खायनाय डिस्कशन खायनाय और जागावो चेयरमैन नि एग्जीक्यूटिव मेंबर नि EM नि MDC नि बमहाय ओंनानि ना अमो जों जतो डिस्कशन खायनायनि बागै तेबो फैमिली पेंशन LTC अमो हायरो गोबां मानसिनि खुटिनाति डिस्कशन खायजानाय दङो जों 2022 रहमानि नट जों ताबो withdraw खायनायनि बागै आं अ हाउसआव प्लेस खायो ते गायसा दङो जोंनि अमो 8 days जों डिस्कशन खायखा ट्रेड लाइसेंस एंड कंट्रोल जोंनि TTIDC Trade License and Control First Amendment Rules 2022. So after bill placed many of hours of total 8 days discussion katini by 9 days in 9 day salsa so omono discussion kaini nangnai. Inga omono tini hai place kai piu discussion ni bagoi house ni joto member ono ang hai request kaini musugu pabonani musugu Jelsine oro 383 trade license. They propose kaika 385. Only 385 ni bisingo bomono exclusion kajane tong bomono te inclusion kajane tong te chalsa jora tongu jini bagoi discussion kajane bagoi next session no sung jotunu jini honorable member ono ang request khaini musugu or ni was de some item no include khaje tong khanke
include खायनायनि बागै ओ जराव सादि हाय हेबातिनि फानो যদি डिस्काशननि बिसिंथि अर जागा inclusion खायजानाय दंखे साबाय थांखे जाव तेबो exclusion बमनो खायनायनि ना जे आइटेम अरनि दङो अमनो एडिसि तामसने टैक्स नायमेया लेबी नायमेया যদি अम हायरक दं खायखे साजेसन खायनायनि बागै आं जत अनरेबल मेम्बर नि थानि कयजों तेबेचिनि दुइटा दङो बंके रेफार खायजा इनसिलाय कमिटिनि फर्म खायनायनि बागै टीटीएडीसी Administration of Justice, TTADC, Land Allotment and Use Act. Bob Hainu in Select Committee with Tanzak, Select Committee Tabu, Pom Kajeko, Pom Kaibono, verified Kainen Bagu, discussion Kainen Bagu, Boronitani Yapazatom. Get in it, or bill pass, bill place Kameni, Honorable Chairman Sano Kobogo, Omono Doto House ni member no. Discussion खायदा हुई चुनी दुईटा कायसा हिंके कायने हिंके उद्रो खायजनाय ते कायथा हिंके पास खायजनाय जे पास खायजनाय नो जो तो ऑनरेबल मेंबर छो डिस्कशन खायवे सपोर्ट खायबे जदि ते पास खायनायनि बागै जुबाखौ खायबे जदि हाय हिने कयवेनो आनि को अरन मथाका जतन हामबाय